Dobar dan svima. Evo nas na još jednom susretu u okviru naših prevodilačkih radionica na kojima se ove godine bavimo prevođenjem luzofone poezije u okviru programa koji podupire naše Ministarstvo kulture. I kao što svakog mjeseca pozivamo jednog našeg pjesnika ili pjesnikinju, danas je sa nama Branko Čegec. Pa Branko, dobrodošao. Hvala na pozivu, dobar dan. Dobar dan. Evo, što reći, kako da te predstavim, mislim, ti si toliko toga napravio do sad. Evo, samo da kažem ukratko, napisao si između ostalog 15 knjiga poezije, a pišeš također i kritike, i prozu, i eseje. Poezija ti je uvrštena u mnoge antologije, kako domaće, tako i strane. Prevođen si na mnoge jezike, međutim, čini mi se da nisi na portugalski, pa mislim da je vrijeme da te počnemo prevoditi i na taj svjetski jezik. Evo, obećajemo ovom prilikom da ćemo... Držite za riječ. Snima se. Da, imamo dokumente. Tako je, sve se snima. Dakle, također si sudjelovao na mnogim festivalima, domaćim i stranim, a dobitnik si i vrijednih nagrada, moram to spomenuti. Evo, između ostalog, recimo da si 2013. dobio nagradu Goranovo proljeće za ukupan prinos hrvatskom pjesništvu, pa si dobio plaketu Svetog Kvirina na Kvirinovim susretima u Sisku, dobio si Kiklopa i tako dalje, još mnoge druge vrijedne nagrade. Također, što reći o tebi kao pjesniku? Ako mogu, poslužit ću se riječima u pogovoru knjizi Unatrag, koji je izbor iz tvoje poezije od 1980. do 2012. Gdje Mičanović za tebe kaže, odnosno opisujete kao zdvojnog melankolika, fantoma nostalgije, pjesnika tužnih jezika eseja, priloga za povijest odustajanja, arhaičnih okvira, sintakse kože, sintakse mjesečine, ronjenja na dah, silazaka i putopisanja. Dakle, sve to si ti kao pjesnik i sve to je tvoja poezija. I sad jedno pitanje koje možda nije zahvalno, kako ti sebe vidiš kao pjesnika, pa i kako se vidiš u odnosu na hrvatsko pjesništvo? Da, to je pitanje stvarno vrlo komplicirano. Prvo, Mičanoviću je bilo puno lakše zato što je uzeo moje naslove pa iz njih iskonstruirao cijelu priču. Dakle, sve iz mojih naslova, samo ih je citirao doslovno, ne, i kao, evo, tako je stvorio sliku. Tako da ja teško mogu tu bilo što demantirati ili popraviti u odnosu na ono što je već rekao. Ne. To su možda čak ono o čemu on govori, to su možda čak neke različite faze u vremenu u kojem sam ja nekako bio na toj knjižnoj sceni, ako se to tako smije reći. Nisam sebi previše postavljao pitanja o svom mjestu nekako. Ja sam uvijek pokušavao prije svega praviti mjesto za druge. I zato sam cijelo vrijeme bio angažiran u nekim časopisima, o izdavačkim kućama i tako dalje. Nekako mi je to bilo daleko važnije, jer ima pisaca koji žele biti sami na sceni, odnosno ne vide druge i misle da je dovoljno da budu sami, jer su sebi dovoljno važni. Ne? Mislim, ja nisam nikad bio tako, dakle nisam gledao na stvari. I ljudi s kojima sam se družio uglavnom nisu bili taj tip ljudi. Dakle, nisu gledali samo na sebe, nego su na neki način otvarali prostor drugima i vidjeli su sebe prije svega u nekom suodnosu, u nekoj relaciji prema drugim piscima, prema drugoj književnosti, prema kolegama s kojima se druže, ali prema i literaturi koju smo, dakle, mi generacijski nekako pratili, koja mi je bila najbliskija i tako dalje. Tako da, mislim, ja sam onako ušao na neki način u književnost uz jednu generaciju koja se zapravo nikad nije realizirala do kraja kao generacija. Mislim, to je bila ekipa ljudi koji su bili oko časopisa OFF. Međutim, onda smo
u sredinom 80. godina prošlog stoljeća pokrenuli časopis Quorum i ja sam taj časopis vodio zapravo i nekako pokušavao zajedno sa ljudima koji su to radili sa mnom otvarati prostor za generaciju koja, ako danas gledamo, možda je zadnja generacija koja je nastala onako kako su to nastale generacije nakon Drugog svjetskog rata, a dakle bile su vezane uz časopise. Kao što znamo, od 50. godina na ovamo sve su generacije bile na neki način vezane uz časopis, sve generacije koje su se pokušavale na neki način nametnuti kao generacije, ući u književnost kao generacije i mislim da je zapravo to prestalo i mehanički s jedne strane raspadom bivše države, ratom i tako dalje, i s druge strane prevlašću interneta kao medija komunikacije, kao medija posredovanja književnosti. Dakle, tu više nije bilo mogućnosti za takav tip okupljanja generacije, recimo to tako. Danas možemo možda govoriti uvjetno da postoje generacije koje su recimo se afirmirale preko društvenih mreža, da je najnovija generacija, recimo generacija koja se afirmirala preko društvenih mreža i koja je zapravo prva generacija koja je iskoristila potencijal društvenih mreža da preko njih uđe u književnost, da preko njih na neki način postane poznata, stvori neko ime i tako dalje. Tako da okolnosti se promijenile. Dakle, mi danas komuniciramo drugačije. Književnost komunicira na drugačiji način. Danas ljudi poeziju uglavnom prate preko društvenih mreža, daleko manje preko knjiga. Prodaja knjiga, poezije je stvarno mizerna uza sve. Inače probleme sa prodajom knjiga kod nas. Mislim, prodaja knjiga poezije, to je nešto što je zanemarivo. To doista se može brojiti često na prste jedne ili dvije ruka u najboljem slučaju. Dakle, ono što eventualno otkupe knjižnice, ako otkupe ili prođe kroz otkup Ministarstva kulture, to završi negdje i bude potencijalno dostupno. Inače, vrlo je malo mjesta na kojima je uopće moguće kupiti knjige poezije, jer ih niko ni ne želi držati više. Što je opet problem koji se zove nepostojanje pravih knjižara. Dakle, prave knjižare moraju držati ono što je novo, ono što je izašlo i čini to dostupnim. Nažalost, mislim, kod nas ima se više dućana s knjigama, ali nema knjižara u onom klasičnom smislu u kojem, dakle, su knjižara prije svega kulturološko mjesto, a tek onda dućan. Ne, dakle, mi danas imamo samo dućane jer smo zapravo jedno društvo koje je užasno... Konzumersko. Da, užasno smo postali taoci, dakle, tog nekog trgovačkog lobija koji nametnu i sve se samo prodaje. Ništa se više ne proizvodi, nije uopće važno, nego je samo, dakle, to posredovanje. Samo prodaje je bitno u svemu tome. Da, nažalost, naša svakidašnjica. Međutim, tvoje, barem prve zbirke pjesama, naša kritika smješta u semantički konkretizam. Moram sad tu napomenuti da uopće naziv konkretna poezija potječe od brazilskog pjesnika koji je ujedno bio likovni umjetnik Decio Pignatari ili Pinjatari, ako ne, Pignatari, biće Dejan, iako je talijanskog podrijetla. Provjerio sam na YouTube-u, tako da to isto. Brazilci bi ga uvijek čitali Pignatari. Dakle, koji je on skovao negdje sredinom prošloga stoljeća, premda je naravno taj smjer imao svoje začetnike već puno prije, naravno, u književnosti. Što je to, mislim, naravno da svi znamo što je konkretna poezija, dakle, šta je važno u toj poeziji i ono zvučno i vizualno i tipografsko i geometrija, tako. Što je taj semantički konkretizam značio za tebe? Što je tebi bilo važno u tim prvim fazama tvog pjesničkog stvaralaštva? Mislim, ti si zapravo sad dobro stvari postavila, jer si već napravila neku povijest termina, ne povijest, dakle, koja seže zapravo neke one poznate povijesne avangarde, ne, dakle, u tom vremenu kad se počinje eksperimentirati, kad se počinje na neki način
suočavati sa drugim vizualnim praksama i koristiti dakle, iskustvo slike, iskustvo zvuka i tako dalje. Znamo da su to povijesne avangarde, futurizmi, nadrealizmi i tako dalje, dadaizmi koristili maksimalno. I taj termin je zapravo do nas ipak došao preko jednog njemačkog teoretičara koji se zove Thomas Kopferman i preko jednog slovenskog kritičara koji je, meni se čini, ipak prvi taj termin koristio za dio slovenske poezije. Kritičar se zvao Denis Poniš, a kod nas ga je afirmirao također pjesnik i kritičar Branko Maleš. Dakle, Branko Maleš je na neki način bio glavni propagator tog termina semantički konkretizam za dio poezije koja se bazirala na jeziku, ili recimo za dio poezije koju jednako tako pjesnik i kritičar Zvonimir Mrkonjić zove pjesništvom iskustva jezika. Dakle, to je značilo više da se bavilo nekim tvarnim, nekim materijalnim aspektima jezika nego semantikom. Semantika je zapravo nekako otišla u drugi plan. I dakle, ono što je za mene bilo važno, dakle ja sam se našao u tome, nisam ja sam sebi zalijepio etiketu semantički konkretizam, niti sam zapravo se sam osjećao do kraja u tome, zato što su moji interesi možda nekad bili malo širi u tome, ali od toga, ali ja sam se zapravo ipak formirao iz iskustva tih povijesnih avangardi, što je meni bilo jako važno u tim ranim godinama, kad sam počeo studirati, kad sam se prvi put suočio s time da treba vidjeti koji su tvoji interesi, pa da vidiš kako ćeš ti dalje pisati. Jel dođeš iz srednje škole i dobivao si nagrade tamo za ono što si pisao, znaš, ti su isto tapšali pored mene i hvalili, ali onda ti jako brzo shvatiš naravno da to nikamo ne vodi, da je to sve jako zgodno, lijepo i godi, ali da to nema veze s književnošću u pravom smislu riječi. Dakle, ta moja prva iskustva su dosta bili vezane za dakle, povijesne avangarde, prije svega za futurizam i za recimo slovenskog pjesnika Srećka Kosovela s jedne strane i s druge strane za takozvanu drugu avangardu u Sloveniji. Dakle, to je ona avangarda sa Tomašom Šalomonom, sa Ivom Svetinom, sa grupom Oho i tako dalje. Dakle, to je meni bilo okvir iz kojeg sam ja tada, bio sam dakle, obsesivno vezan za to i tu je moj interes za avantgardu i za književnost sam možda najviše bio potaknut time da se to događalo u Sloveniji negdje u mojim godinama sazrijevanja, u godinama u kojima sam ja počeo pisati, dakle 60. godinama, i da je to tada imalo vrlo velik odjek i dosta sljedbenika na prostoru bivše Jugoslavije, ne toliko možda u Hrvatskoj. Možda više recimo u Novom Sadu. U Novom Sadu je bila velika skupina avangardnih pjesnika koji su dosta koristili iskustvo, dakle različitih konkretističkih izraza, od vizualne do gestualne poezije, do zvučne poezije, ne znam, Vladan Radovanović, koji je bio inače i glazbenik, čovjek koji se bavio glazbom, je zapravo govorio o verbo-voko-vizualnoj poeziji, dakle poeziji koja uključuje različite aspekte, i zvučni, i vizualni, i gestualni, recimo to tako. I tu se isto, dakle, gestualna poezija je nešto što je možda u temeljima nečega što se kasnije razgranalo u različite oblike performansa i tako dalje, nekih performativnih praksa koje su se događale kroz to vrijeme na ovamo. To je svakako, ja mislim, bio zanimljivo doba. Ja ne znam, imaš li koju pjesmu iz tih prvih svojih zbirki, jel nam možeš nešto pročitati ili... Mislim, to je teško čitati, zato što je tu dosta vizualni aspekt, tako da mislim, ovo možda nije najzgodniji način za tako nešto. I možda bolje da vam pokušam pokazati kako je to znalo izgledati tada. Mm-hmm.
recimo da to možda otkrijemo ovdje, jer mislim, bojim se da, recimo, ovo je možda bilo od nekih radikalnih, vidite. Da. Vidite. Ne, recimo, to su bile neke stvari takvog tipa ili šta ja znam. Mislim, stvarno bi bilo dosta, izostaće oni bitni efekti u tome, ne, zato mi se čini da, evo, recimo, bilo je ovako. I tako dalje, ne, da, kao što vidite, sami ne bi imao smisla to čitati, jer ne biste ništa, dakle, to, ako ne povezujemo sve elemente toga, a recimo ta pjesma se zove Tomaš, dakle, direktno se referira na Šalamuna. Sad Goranov proljeće ovih dana radi zapravo onaj dio festivala koji se nije održao u proljeće i kao jedan dio programa festivala je i prikazivanje dokumentarnog filma o Tomašu Šalamunu, u kojem će vjerojatno biti cijeli taj neki tijek. Mislim, Tomaš Šalamun je napisao, ne znam, 70-80 knjiga poezije i doista je ono jedno dragocjeno iskustvo, jedno veliko pjesničko ime, ne samo u Sloveniji, daleko izvan slovenskih granica. Znam, svi smo čitali Šalamuna. Dobro, dakle, počeo si sa takvim nekim konkretizmom i u svom, ajmo reći, već 40 godina ti pišeš i objavljuješ poeziju, pa si od tog početnog konkretizma, dakle, tu ima i kasnije, u ovoj kasnijim fazama i pjesama u prozi i svojevrsnih lirskih eseja ili mikroeseja, soneta čak, nekakvih haiku poezije ili kvazi haiku poezije i tako dalje. Dakle, jedan bogati repertoar. Neke teme koje su česte kod tebe su politika i erotika, što je meni izuzetno zanimljivo. Dakle, imaš erotiku i ljubav kao nešto koje, dakle, ta jedna vječna tema u poeziji, a s druge strane imaš taj angažirani komentar određenog stanja stvari, što mislim da je vrlo bitno. Dakle, ti u svojom poezijom zapravo na izvjestan način interveniraš u postojeće stanje stvari u društvu. Međutim, ono što je meni zanimljivo je to da jedan ton koji prevladava u dobrom dijelu tvoje poezije jest melankolija. Ako je smijem nazvat, mogli bismo reći da se radi o svojevrsnom balkanskom saudadu. Dakle, to je sitnoj boli na balkanski način, gdje je sjećanje čest zapravo okidač uopće za nastajanje tvojih pjesama. I ja ću pročitati sad jednu tvoju pjesmu iz zbirke Uspon i pad Koševskog brda, te sarajevske... To su kasnije, to su knjige iz 2000. To su kasnije, ali koje su prožete, dakle, ajmo reći da je to zbirka koja je prožeta nekom nostalgijom i takovim tonovima. To je meni, gdje baš se govori o tome, to je ona pjesma koja kaže: ne želim zaboraviti, ne želim nastaviti niz u nedogled, sve važno je nevažno, sve nevažno možda je jedino važno, nostalgija je naša hrana, patetika je naš kič i naša ljepota, sjećanje je naš život, zaborav naša terapija, bolest je neizlječiva. Dakle, mislim da je to sukus te nostalgije, te melankolije koja se proteže u tvojoj poeziji. I odakle dakle, stalno vraćanje na prošle teme, na prošlost, na sjećanje, zašto je tebi to toliko važno? Dakle, knjiga iz 88. godine prošloga stoljeća, sve u prošlom stoljeću, kao što vidite, se zove Melankolijčni ljetopis. I dakle, to je vrijeme, kao što dobro znamo, kad su postmoderne teorije potpuno ovladale kulturološkim prostorom, ne samo kod nas, ali kod nas osobito su provalile u 80. godinama. Negdje su to počelo, u Americi počelo daleko ranije, u nekim europskim zemljama već su teoretičari, poput Giovanni Vatima ili šta znam, ili Deleza, ili dakle, taj tip teoretičara već je napisao svoje možda najvažnija djela koja su bila temelj takozvane postmoderne teorije. I dakle, što bi to onako u najgrubljim crtama značilo? To bi značilo zapravo da je ono što je bio imperativ modernizma, dakle, to je bila inovacija, tu se ja pozivam malo na jednog
američkog teoretičara Johna Barta, ne, koji je govorio o tome da napisao svoje 2 čuvena eseja o postmodernoj i između ostalog govori o tome koja je razlika između modernizma i postmodernizma, odnosno moderne i postmoderne. I on kaže da, modernizam to je imperativ inovacije. Dakle, sve je moralo biti inovativno, novo, drugačije, razlikovati i tako dalje. Postmoderna je potpuno odustala od toga i dakle ono što radi je renovacija. Što znači renovacija? To znači zapravo da obnavlja sva prethodna iskustva i da se referira na sva prethodna iskustva. I to ti je sad ta priča unatrag. Ne? Da i moja knjiga se zove Unatrag, zato što ja nisam uopće opsednut poviješću, da to odmah kažem. Povijest je meni jedna onako uglavnom manje zabavna vrsta književnosti, ne? Tako da ne volim ni povijesne romane, ni ništa, to ništa nije iz mog filma. Međutim, dakle, povijesna iskustva, dakle, od povijesnih avangardi pa do, recimo, ne znam, romana tipa Tristram Shandy, za koji su, dakle, koji negdje sentimentalizam neki, neka faza romantizma, koji je također, dakle, kao što znamo, bio jako važan da uopće je omogući, da uopće dovede do moderniteta, odnosno do onoga što se kasnije događalo u modernoj umjetnosti, u modernoj književnosti. Dakle, koji po prvi puta koristi upravo to iskustvo vizualnog, koristi prazne stranice, koristi crne stranice, procrtani tekst i tako dalje. Dakle, na razini forme, sad govorim samo na razini forme, uopće ne govorim na razini sadržaja, ali dakle, to su iskustva koja su, dakle, mogla odjednom supostojati, više se nisu isključivalo, kao što se u modernizmu uvijek isključivalo. Mislim, pojavio bi se, ne znam, dadaizam nakon nadrealizma, zato da bi rekao, ma ne, mi smo veći frajeri od njih, mi ćemo to radikalizirati, otićemo do kraja. Dakle, radikalne geste su bile obilježje modernizma, nisu nikako bile miroljubive i sklone na nekoj vrsti dijaloga sa nekim prethodnim fazama. I to uvijek su na neki način, i te neke pjesničke generacije o kojima smo govorili, su uglavnom pokušavale se suprotstaviti poetički onome što im je prethodilo. Dakle, biti na nekoj dijametralno suprotnoj strani od prethodne. Recimo, razlogovci su, Stamač kao njihov kritičar je želio svakako odvojiti, jedan od njihovih kritičara, Mrkonjić i tako dalje, ali Stamač je konkretno se bavio time kao nekakvi teorijski, ne? I onda bi on, recimo, govorio kako su krugovaši, dakle, pjesnici koji su, dakle, prva generacija poslije Drugog svjetskog rata, da su oni zapravo bili nešto što bi se moglo nazvati slikovnim pjesništvom, jer je u temelju njihove poetike bila slika, pjesnička slika, a za razliku od njih razlogovci, dakle sljedeća generacija iz 60. godina prošlog stoljeća, su bili po njemu pojmovno pjesništvo, dakle više su se orijentirali na filozofsku terminologiju, na određene filozofske orijentacije unutar svojih poetika. Zašto kažemo orijentacije, zašto govorimo o množini? Zato što je jedan dio njih bio više orijentiran na, recimo, njemačku filozofiju i na njemačku književnost, a drugi dio bio potpuno usmjeren na francusku književnost, na iskustvo francuske filozofije i tako dalje. To s jedne strane imaš Mrkonjića, s druge strane imaš Stamača, na primjer, ne? I tako dalje. I Nikicu Petraka, ne? Koji su isto tako njemački orijentirani bili i bazirali se na iskustvima i filozofije poput Heideggera i tako dalje. Sad ne nabrajamo, ne odlazimo predaleko, ne? Sad, dakle, ja sam otišao dosta daleko od onoga što sam me ti pitala, zapravo otkud kod mene to, ali htio sam ti zapravo stvoriti samo neki uvod da uopće vidimo da to nije bilo slučajno, da je to bio dio nekog procesa i da sam ja unutar tog procesa pokušavao funkcionirati. Ja nisam imao naslov Melankolični ljetopis unaprijed, nego sam imao taj naslov onog momenta kad sam se suočio sa nekim teorijskim knjigama koje su tih godina bile objavljivane i kod nas, dakle od tih teoretičara,
i literatura koja je bila prevođena tih godina. Ne? Dakle, da smo mi, ja osobno, ali i jedan dobar dio generacije, dakle, nekako crpili iskustva i pokušavali upravo to pomiriti. Dakle, da već u toj moje sljedećoj knjizi, toj Melankoljčnom ljetopisu, ima jako puno elemenata koji pripadaju tom pokušaju da se stvari nekako izbalansiraju, da se dovedu u neki odnos, da nisu više isključive u odnosu na recimo neke ranije generacije, da ne zastupaju tako radikalne stavove, na primjer, kad je riječ o smislu, ne, kao što je ideja semantičkog konkretizma koja je još potpuno modernistička, kao što je ona na neki način se dosta radikalno postavljala prema ovoj semantičkoj dimenziji pisanja. Ne. Hoćeš reći, ovo sjećanje nije bilo toliko osobno, individualno, koliko je bilo na tragu zapravo, na tragu možda nekog recikliranja nekih prošlih događaja koji je već u okviru postmoderne. Ne, to je bilo zapravo samo potaknuto time. Ne, naprosto se otvorio, zahvaljujući tome se otvorio neki prostor. Ne. Naravno da je to, da ti ne možeš pobjeći od svog iskustva. Ja mislim da jedino što je bitno, znaš, za razliku od ove potrage za originalnošću u modernizmu, dakle, onog momenta kad su postmoderni teoretičari izrelativizirali tu stvar, dakle, odnos prema prošlosti, prema ranijim iskustvima, ne? Dakle, tu zapravo više nije bilo nikakve potrebe da se ti opterećuješ, da budeš originalan. Jedino što u cijeloj priči je, to ja sa svojim studentima u Osijeku često govorim o tome, ne? Jedino što je originalno u cijeloj priči si ti sam. Nema ništa drugo. Dakle, samo ti možeš napisati nešto o čemu su svi drugi pisali, ali na način na koji ćeš ti napisati. Ako ne prepisuješ, dakle, je tvoj, originalan i po tome će se razlikovati. Nikad nije moguće da nas, ne znam, 6, koliko nas sad ima ovdje, gledamo isti predmet i vidimo ga na isti način. A to je osobito važno za umjetnost. Zato sam ja, ne volim ta školska klišeizirana čitanja, mene to strašno opterećuje, znaš, ta pitanja, ne znam, što je pisac mislio, što je pisac htio reći, što je pisac, znaš, ne, pisac je napisao to što je napisao, to što imaš pred sobom, a ti vidiš ono što možeš vidjeti sa svojim iskustvom životnim i sa svojim iskustvom čitanja. To je to, nema ništa izvan toga. Da. Imaš pravo. A evo, ti si između ostalog urednik i osnivač, vlasnik nakladničke kuće Meandar. Zašto to sad spominjem? Je zato što će uskoro Meandar objaviti jednog portugalskog autora, to je Rui Zinc, njegovo prozno djelo Priručnik za dobroga fašista. Ja ću sad pročitati samo jedan odlomak iz te knjige u kojoj taj protagonist ili Zink, kako god hoćemo, govori o poeziji. Dakle, kaže Zink, svijet je kaos, a poezija nas uči da se bolje nosimo s kaosom. Za čitatelje je poezija lijepa i kad nerazumljiva, ali pomaže nam da bolje prihvatimo svijet, koji je također lijep i nerazumljiv. Pomaže nam da ga naučimo voljeti i više poštovati i cijeniti njegovu nerazumljivost, a na taj način i manje ga pokušavati razumjeti. Svijet se dakle može čitati kao pjesma, a shvatiti ga manje je zanimljiv dio. Sad ću se nadovezati na ono što Mičanović, moram ponovno citirati Mičanovića, kaže u pogovoru, čini mi se da je to zadnja knjiga tvoje poezije, Cetinski rukopis, zadnja objavljena 2020. Gdje Mičanović kaže što može poezija s jezikom koji razumije, ali ga ne naziva svojim, ne naziva ga zajedničkim, međutim nešto u tim jezicima jest blisko toliko da se drugi čuje, vidi, čita i piše u velikoj razlici. Znači, radi se cijelo vrijeme o tome da govori li poezija o tom nerazumljivom, o tom nevidljivom, na jedan opet način koji je razumljiv u njoj samoj ili vidljiv u njoj samoj. Što je ta poezija koja dolazi ni od kuda?
Ma znaš što, mislim, poezija je doista svašta. Dakle, semantička razina je samo jedna razina, semantički sloj je samo jedan sloj. Ja sam vrlo često bio u prilici slušati poeziju na jezicima koje ne znam ni jednu riječ i tako dalje, a da sam pritom imao neki doživljaj. Dakle, poezija zvuči, poezija, ne znam, dakle, od toga na koji način neko izvodi do toga kakva je intonacija tog nekog drugog jezika, kakav je ritam, recimo ritam, koji je jako važan za poeziju, ti itekako osjećaš. I u mnogim aspektima poezije je možda moguće, to se često radilo, gledati kao neku vrstu glazbe. Nije slučajno, dakle, da se koriste isti elementi, da je ritam jednako bitan u glazbi kao i u poeziji. Naravno, ima potpuno aritmične poezije, ima poezije u prozi, mislim, ništa od toga ne možemo tvrditi kategorički. Samo govorimo o tome koliko široko poezija može ići i koliko široko ona može otvarati potencijalnom čitatelju vrata. E sad, ako dođeš do vrata i ne pokucaš, naravno ti se neće ništa otvoriti. Ja sam uvjeren da svatko ko želi pročitati neku poeziju, da može iz nje nešto iščitati, da može iz nje nešto vidjeti. Ali mi imamo obrazovni sustav koji bježi od čitanja poezije, od interpretacije poezije. Ja sam vrlo često sretao srednjoškolskih profesora koji su rekli, ne, mi ne radimo tu poeziju, to meni to nije blisko, ja to ne razumijem i tako dalje. Nije stvar. Dakle, kad bi postojala, kad bi poezija bila matematička formula, onda bi ta teza stajala. Ali poezija to nije. Mislim, kao što nije Picassova slika ili Mona Lisa. Kad se mi nađemo ispred Picassove slike ili Mona Lise, da, mi možemo reći ništa ne razumijemo ili možemo pokušati vidjeti što u tome razumijemo i koliko u tome razumijemo. Dakle, za nas uvijek postoji, u umjetničkom dijelu postoji neki domet do kojega možemo dopriti. Kad se vratimo za 10 godina istom dijelu, mi ga čitamo na potpuno drugačiji način. Ja imam ta iskustva dosta često. Ja mislim, prije svega sam objavljivao neka reizdanja knjige koje su objavljene prije 30, 40 ili više godina. I onda kad sam iščitao, dakle, često su čak bila i neka djela koja ja uopće nisam mogao, odbijao sam ih onda kad su bila nekakva literatura o kojoj se govorilo ili literatura koju je propisivala škola i tako dalje. I onda pročitaš to isto nakon 30 ili 40 godina i kažeš, čekaj, kako ja to nisam vidio? Ne, ti sad vidiš neku sasvim drugu priču. Vjerojatno za sljedećih 10 godina bi vidio opet neku treću priču i tako dalje. Ali u tome čar umjetnosti. Umjetnost je upravo u tome da je recepcija neponovljiva. Da, radi se o tome da zapravo da mi sa svojim iskustvom i sa svime doživljavamo neko djelo. Kad smo stariji, onda opet imamo drugu perspektivu i drugo iskustvo koji možemo bolje shvatiti ili drugčije. Da, jednako kao, mislim, što neke knjige s kojima sam bio sa 15 ili sa 20 godina oduševljen, danas više ne mogu čitati uopće. Imam otvor prema tome i gotovo, ne mogu ih pročitati. Ne znam što sam tad vidio od njima. Da, znam. Takvih djela imamo svi. Vjerujem. Dakle, spomenuo si, ti predaješ kreativno pisanje na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Kolegije koji su vezani, dakle, dolaze iz sfere kreativnog pisanja. Jednim dijelom to predaje kolega Nebojša Vujanović, a predajem uglavnom kolegije koji su vezani uz kratku priču, poeziju i kritiku. Možeš li ti nama reći, mislim, ja sam tebi poslala prijevode nekih naših polaznika, ne znam jesi li ih stigao pročitati, možeš li dati neki svoj komentar o tome. Odnosno, ono što sam ja htjela pitati, kao što ti na izvjestan način na tim radionicama kreativnog pisanja, dakle, možeš upućivati svoje studente u to kako bi trebali pisati, da li se to može isto primijeniti na, recimo, prevoditelje kojima se onda mogu dati slični savjeti, u ovom slučaju prevođenja poezije, na što bi trebali više obratiti nekakvu pozornost. Dakle, jer je na kraju krajeva naše prevođenje, književno prevođenje također jedan kreativni čin.
prije nekih 15 godina ja sam bio na jednom takvoj radionici u jednom njemačkom gradu gdje je bilo, ne znam, 5 ili 6 naših pjesnika ili 5 ili 6 njemačkih pjesnika. I dakle, nas 5 ili 6 iz Hrvatske uglavnom nismo znali njemački. Dakle, ovi pjesnici naravno nisu znali hrvatski. Kolegica koja je jedina zapravo bila na neki način veza između nas je bila kolegica Lida Bremer koja je napravila samo grube prijevode. I onda su ti pjesnici radili na tim prijevodima. Zašto to govorim? Govorim zato što na koji način sam ja mogao vidjeti ove prijevode koje si mi poslala. Dakle, mogu sam ih vidjeti tako što mogu vidjeti samo ono što u hrvatskom funkcionira ili ne znam portugalski. Mogu sebi pokušati pročitati nešto, čuti kako to zvuči, vidjeti koliko je to ritmički blizu ili nije blizu i tako dalje, ali u principu ja ne razumijem. Ja ne mogu reći da li je netko dobro preveo na semantičkoj razini nešto ili nije dobro, da li je to uopće važno ili nije važno, o tome dakle ne mogu nikako govoriti. Ali imam to neko iskustvo, dakle, te suradnje u Edenkobenu, gdje smo mi dobili, na kraju izašla čak jedna antologija koja je dobila naslov po jednoj moje pjesmi, po dijelu naslova jedne moje pjesme, zove se Koncert za led, i tamo su objavljeni ti prijevodi. Nevjerojatno na koji način su ljudi okrenuli od istog teksta, dakle od istog inicijalnog prijevoda koji je napravila Lida Bremer i u kojim smjerovima su sve otišli i do kojih su sve dimenzija doprli. I to je neko vrlo zanimljivo iskustvo. Dakle, tu sigurno ne možemo govoriti o tome koliko su prevodi točni. Jer, mislim, kad se susretnu dva jezika koje se dakle, ne poznaju, dakle, imaš samo pred sobom neki goli materijal koji je dakle gola semantika, nema ništa drugo, niti jedan drugi aspekt nije o tome zastupljen. Dakle, onog momenta kad su to pjesnici uzeli i ugradili ono što je njihovo vlastito iskustvo, na iskustvo koje su na neki način ugradili u te svoje prijevode, u te svoje dorade, i ako se to uopće tako smije zdati, dakle, proizvelo neke nevjerojatne stvari. Ne? Naravno da je to u nekim okvirima uvijek bila ta pjesma, ali ta pjesma koja je dobila neke nevjerojatne dimenzije, koja je narasla, smanjivala se, koja je, ne znam, mislim, pokazivala neke takve karakteristike koje naravno niko od nas kao autor ne bi nikad do njih uspio doprijeti. To je ono, šta si mi uradio od pesme, mama? Dobro, a reci, imaš ti kakve komentare na te prijevode naših polaznika, kako ti se čini njihovi prijevodi, da li nešto tu bi trebalo mijenjati? Što se tiče, naravno da ti ne možeš to što si rekao provjeriti točnost i to, ali čisto kao pjesma, kako to tebi funkcionira, njihov prijevod? Pa mislim, uglavnom su mi funkcionirali dobro. Dakle, postavljamo se tu i tamo bi si postavio neko pitanje, ne znam, recimo Josip koristi ova vremena aorist imperfect, ne znam, sad više ne sjećam se točno, ali uglavnom, dakle, ta vremena koja obično mi vežemo uz neki arhaični izraz. Ja nemam pojma da li je to u portugalskom tako. Ne, da li je portugalski tekst takav i tako dalje. Ne? Da, evo, Josip će reći, jer on je napravio malo eksperimentalno prijevodi, ali pa neka on sad kaže zašto je to napravio. Ne? Ja sam to bio komentirao stanjem. Naravno, u portugalskom on koristi zapravo jednostavna prošla glagolska vremena, odnosno imperfekti i jednostavno prošlo glagolsko vrijeme. Međutim, cijeli ton te pjesme je takav da ona zapravo ima taj neki arhaični prizvuk i izbor riječi koje on bira, dakle i marezija i tipa i nekako je izbor riječi blago neobičan, što mi se činilo da nemamo ekvivalentne riječi kojima bi to ocrtali, ali da taj neki tip sjete, nostalgije koja se nalazi u pjesmi, taj tip neke arhaičnosti bih mogao dobiti upravo time, odnosno aoristom imperfektom u hrvatskom. Pa da, to mi je bilo pitanje, recimo, dakle,
mi uvijek moramo naći nešto što će približiti taj tekst najviše, dakle što će nam na neki način približiti njegovu atmosferu, možda njegovu intonaciju. Ne možemo nikad uhvatiti sve što taj tekst nosi u izvornom jeziku, ali jednako tako time prijevodima često dobijemo one dimenzije koje u izvornom jeziku ne postoje. Zato je zapravo jako zanimljivo. Mislim, ja kad sam slušao, čitao pjesme koje su se prevodili na jezike koje ja ne znam ništa, mislim, onda mi to, ja znam da je to i dalje ta pjesma, ne, ali ta pjesma dobija sasvim neku drugu dimenziju, ne. Onda naravno često sam razgovarao s prevodiocima tih pjesama, ne, oko nekih stvari i oni kažu da, ok, mislim, ali to kad bi napisao to na ne znam, francuskom ili njemačkom, ne, dakle to ne bi ništa značilo. Dakle, mi moramo naći onda neku zamjenu. Ali to vi, mislim, neću ja vama pričati o prevođenju kad vi to bolje znate. Moje iskustvo prevođenja je vrlo malo i ticalo se prije svega slovenskih pjesnika, onda kad su mi ti pjesnici bili u nekoj žiži interesa, ja sam se sam na neki način bavio time, a oni nisu bili prevedeni, ne, pa sam onda tako počeo prevoditi, ne, ali nisam nikad imao ambicija biti prevodilac, ja možda nisam, ja sam pokušavao biti što je moguće bliže izvornom tekstu, što se čini da je lako kad, na primjer, imate jezik koji vam se čini tako poznati kao da ga razumijete, ali tu često nastanu problemi zato što prvo, dakle, sintaksa slovenskog jezika je potpuno drugačija nego hrvatskog jezika. I nego, recimo, kajkavskog, ne, jer to svi kažu, ti si kajkavac, pa ti je to lako. Ma ne, naravno, to je tek problem, zato što riječi uopće nisu iste, intonacija, sintaksa uopće nije na isti način posložena kao u kajkavskom, ne, i treća stvar je to da, dakle, zahvaljujući toj sintaksi, ritam se potpuno promijeni onog momenta kad to prevedeš na hrvatski. Kako god bilo, čak i ja znam neke prijevode koji su jako dobri, ali bitno odstupaju, barem u tom aspektu ritma, odstupaju od slovenskog teksta. Da, u prijevodu je zapravo, mislim, prijevod je vrlo kompleksan, intelektualni rad, da tako kažem, jer se bavi medijem koji je kompleksan, a to je jezik, naravno. Međutim, naravno da ne možemo ni doslovno prevoditi, naravno da prevodimo neku atmosferu, neki doživljaj, da onda po tome riječi mogu biti sasvim neke druge, ali koje bi trebale stvoriti određen doživljaj ili atmosferu. Ja te to samo pitam zato što ako ti svojim studentima zadaš temu, napišite mi pjesmu na temu, ne znam, proljeća ili na temu ljubavi i tako dalje, kad oni to napišu, ti ćeš njima reći šta smatraš šta je dobro, šta nije dobro, znači kako pjesma može funkcionirati, gdje su možda neki propusti i tako dalje. Jer mislim da često se nama događa, nama prevodiocima, pogotovo možda mlađima, da taj transfer u taj naš materinski jezik zapravo ne bude dovoljno dobar, odnosno da taj prijevod ne funkcionira u hrvatskom. U hrvatskom, da. To je gdje negdje se pokazuje da kao da manje znamo svoj vlastiti materinski jezik nego možda izvorni jezik, zato što jednostavno ne znamo još baratati svim tim, ne znam, elementima. Da, ali mislim da je tu, dakle, problem baš kad je riječ o prevođenju poezije. Mislim da kad je riječ o prevođenju proze, dakle, proza može imati neki puno pjesničkih elemenata i tako dalje. Postoje različiti tipovi proze, ne, gdje to dolazi do izražaja. Ali proza uglavnom ima i neki deskriptivni aspekt i onda ti je lakše doći do nekog značenja nego u poeziji koja je već sama po sebi jedna redukcija, jedan reducirani jezik, ne. I onda, dakle, je automatski i višeslojan, dakle, poliperspektivan i tako dalje. Ne znam, evo recimo, banalan primjer, ne, ali ja imam knjigu koja je nastala u Istanbulu, ne, zove se Pun mjesec u Istanbulu, ne. I sad, mislim, pun mjesec, dakle, znači pun mjesec, full moon, ne, ali znači u isto vrijeme i, dakle, tih mjesec dana koji sam bio tamo, dakle, puni mjesec dana, ne. To, dakle, je neprevodivo. To, dakle, ni u kom jeziku na koji je knjiga prevedena, a prevedena je, ne znam, na 4 do sada, ne. Dakle, uvijek je ostao samo full moon.
ništa drugo. Da, ali da, to je zanimljivo, to je neprevodivo zato što u nekim drugim jezicima ta riječ mjesec u ovom određenju kronološkog vremena mjesec dana, recimo na portugalskom je meš, umeš, a mjesec kao satelit naš je lua, znači sasvim druga riječ. Dakle, tako da se ne može, ako se kaže šeja lua, onda je to, onda se misli na nebesko tijelo, a izostalo je ovo. Mislim, to je ono čime se mi uvijek u, naravno, prevođenju mučimo i borimo, jer ono što mi prevedemo, taj korpus, ajmo reći, riječi, dakle, sve konotacije nikad ne možemo prebaciti u naš materijski jezik, nego moramo tražiti najbliže značenje tom izvorniku. Uvijek nešto zato izostane, a nešto novo se nadogradi u tom našem prijevodu. Da. Ja recimo kad sam već spomenuli taj Istanbul, kad sam bio tamo, onda nakon nekog vremena ispočetka nisam ništa čuo, niti ništa razumio. Oko mene je bio samo neki zvuk jezika iz kojeg nisam. Onda sam počeo prepoznavati riječi, dakle turcizme koji postoje kod nas. Onda sam shvatio da ili da neke ultra hrvatske riječi, za koje mi mislimo da su ultra hrvatske, zapravo su turske riječi, ne znam, tipa kat, sat, jastuk i tako dalje. Sarapa. To mi nikad ne. I onda zapravo u jednoj pjesmi se pojavljuju paralelno neke te riječi, ali se pojavljuju neke izvorne turske. Sad, kako to prevesti? To je stvarno, mislim, velik problem zato što, mislim, ne postoje turcizmi u, ne znam, u talijanskom, ili šta znam, ili u Njemačkoj danas možda i postoji, ima toliko Turaka tamo, pa možda tamo isto su neki utjecaj stvari, ali recimo, mislim, postoje jezici u kojima zapravo, mislim, to ništa ne znači, dakle, to što je jastuk kod nas i u Turskoj, mislim, to apsolutno ništa ne znači u Njemačkoj. No. A što sam htjela reći, spomenuo si, dakle, mjesec u Istanbulu, hoćeš li nam pročitati neku pjesmu, možda iz te zbirke ili neke druge? Sve, da mogu, bilo koju. Pa hoćeš da ti pročitam tu sa riječima? Može, da. Evo, baš tu da vidimo, samo da, tu. Odmah se otvorila, kao da znam. Eto, vidiš. a nisam označio ništa, ne vidiš, nego to ti je prst sudbine. Dakle, pjesma se zove Riječi, kao što sam rekao, Misir je kukuruz, kestane su kesteni, vruće je na Beolu u 2 kvarat. Ove se nedelje sve rasprodaje, takva je došla sezona, sladoled je besplatan na trgu ispred Galatasara i liceja. Žena prekrivena lica podiže zar i gura ga u naglašeno našminkana usta. Usta je majstor. Kumpir je zapečeni krumpir. Momak djevojci gura prst u hlače dok hodaju niz Iman Adnan Sokak. Možda su stranci, možda nehaju. Slast poništava granice, red za sladoled raste. Cijela ulica rastapa United Colors of Ice Cream. Tramvaj, kad je kad. Penjam se skučenim liftom jer negdje moraš biti sam. On dot je 14, a sat je sat. To je to. Ne znam, imate li pitanja? Samo htio uključiti u to i htio pitati što kad se u pjesmi pojavlja više jezika. Dakle, ne samo u ovom deskriptivnom smislu kao kod tebe, nego pjesnik ili pjesnikinja kombinira različite jezike. Imali smo primjer kod naše Anželike Frejtaš, brazilske pjesnikinje. Imam ja primjer kod jedne pjesnikinje koji prevodim trenutno, koja kombinira kreolski, francuski sa Haitija ili ponekad španjolski. I onda je to iz čisto praktičnog smisla, to je vrlo teško zapravo i deklinirati ako ostavim u originalu. Imaš li kakav savjet u tom smislu? Pa mislim, dakle, ti prevodi su uvijek vrlo komplicirani, a mislim, neki put je moguće, dakle, ostaviti neke izvorne jezike. Kad neko, recimo, kad ja koristim tu United Colors of Ice Cream, znamo da je to reklama za Benetton, pa nema veze, ali, dakle, onda ostaje na tome. Međutim, kad koristiš zapravo
elemente nekih dijalekata, nekih, dakle, paralelnih jezika koji su možda imali neki dodirnih točaka ili nisu. To je stvarno problem prevesti, pogotovo ako nema nešto slično u jeziku na koji to prevodiš. Jer, mislim, lako je kad imaš, ne znam, 1 ili 2 dijalekta nekog jezika i prevodiš onda, pa onda koristiš kajkavski, čakavski, ok, ne. Međutim, često to, recimo ti si spominjao kreolski ili dakle, neke takve derivate jezika koje jednostavno nije moguće naći ništa adekvatno u hrvatskom. Dakle, ti se moraš jednostavno snalaziti. Ne? Pričao sam o tome s našom jednom velikom pjesnikinjom Anke Žagar, koja znamo je jako sklona nekim jezičnim konstrukcijama, nekim stvarima koje su asocijativne na razini jezika i teško ih je zapravo uopće kategorizirati, jel to spada u hrvatski, ne spada u hrvatski. I onda je ona rekla, ali ja se time ne opterećujem. Mislim da je njezina mama Slovenka. I onda, dakle, neke riječi zvuče kod nje potpuno slovenski, ne. I teško je dokučiti zapravo značenje na hrvatskom, nego na neki način da treba prilagoditi. A moguš misliti onda kakav je to tek problem kad treba to prevesti na neki drugi jezik. Ne? Međutim, to naravno fantastično zvuči i to je čitav jedan svijet koji je nastao na takav način koji je potpuno, možda je pretenciozno izgovoriti riječ autentičan, ali da, drugačiji je. Dakle, koristi neko iskustvo koje je ona donijela iz svog djetinjstva, na kojem se ona formirala i onog momenta kad je svoj kultivirani jezik koji je naučila, preko kojeg se, dakle, formirala kao osoba i kao pjesnikinja, nekad je povezala s tim iskustvom iz svog djetinjstva, sa jezikom koji se govorio u njezinoj kući i u kraju u kojem je rođena u Čabru, dakle, praktički na granici s Slovenijom, tamo je to se najnormalnije miješa, ne? Naravno da to može biti s jedne strane i začuđujuće za ljude koji čitaju njezinu poeziju, ali može biti nerazumljivo. Može biti nevjerojatno inspirativno, ali može biti potpuno nerazumljivo i teško prevodivo ili čak neprevodivo. Ima još nekih pitanja za Branka? Nema, tako sam. Njima je sve jasno, nemaju šta pitati. Neinspirativan sam. Pa ne biti tako pesimističan sada. Evo, slušaj, to ti je ona famozna melankolija o kojoj si pričala. To je tvoj balkanski saudad. Koji Balkanci zovu Sevdah. Sevdah, tako je, to je naš Sevdah, tako je, da. Evo, ja ću te nešto pitati. Ti si, dakle, cijeli život radio kao urednik. Dakle, tvoj urednički rad ide od tvojih početaka, dakle, bavljenja uopće književnošću. Bio si urednik u omladinskim listovima, časopisima Polet i Pitanja. Bio si glavni urednik lista za kulturu Oko, bio si zatim glavni urednik časopisa Kvorum. Dakle, to su sve časopisi i listovi koji su zapravo jako puno značili nama u ono vrijeme. A zatim u ovom tisućljeću, da tako kažem, si isto tako pokrenuo Centar za knjigu i časopis za knjigu Tema, ali mene zanima, to imaš, dakle, bogato uredničko iskustvo. Mene naravno zanima kako je bilo raditi u ono vrijeme onih davnih 70-ih godina u Poletu. Mislim, ja sam tada bila isto mlada, čitala sam Polet, svi smo to čitali, taj časopis. Dakle, u ono vrijeme se okrenuo ipak interesima naših generacija, dakle onog što su nas zanimali, to je bio strip, rock, fotografija, dakle film i tako dalje. Kako ti je bilo raditi u Poletu? Evo. Pa mislim, u svakom slučaju to su bila vrlo zanimljiva vremena. Dakle, tad misliš da možeš sve napraviti u životu i da se sva vrata otvaraju
i onog momenta kad se sudariš s nečim, naravno stresaš glavom i ideš dalje. Dakle, ništa te tu ne ometa u tome. Mislim da je dakle, iskustvo tih takozvanih omladinskih novina bilo dragocjeno i da su to bile zapravo ipak prave škole novinarstva za razliku od ovoga što imamo danas. Ne? Dakle, jedno je to što ti možeš o novinarstvu naučiti na fakultetu, a druga stvar što naučiš u praksi. A ta praksa je znala biti neki puta čak i vrlo okrutna i doista su ljudi koji su već imali neko iskustvo, dakle stariji urednici ili glavni urednici tih novina koji su se mijenjali onako često čak od broja do broja, jer bi nešto zabrljali pa bi onda brzaka smijenili i tako dalje. Često je nekako iz te možda čak i grubosti se stvarala neka kvaliteta, stvaralo se nešto što dakle, ne bi naučio na drugi način, ne bi naučio iz knjige, ne bi naučio u školi, ne bi naučio iz predavanja svojih profesora. Ne? To da naprosto ti dođeš, ja kad sam došao, ne znam, i donio svoj prvi tekst časopis pitanja, onda je dakle, lektorica koja je tada radila tamo rekla sjedni. I onda smo išli riječ po riječ, rečenicu po rečenicu i tako dalje. Ne? I kaže, evo viš, je li to i tvoj tekst, je li bolji? Bolji je. I tako dalje. Ne? Onda drugi put znaš. Dakle, drugi put imaš daleko manje tih intervencija nego kad sam donio prvi tekst. Taj prvi tekst nije uopće ličio više na moj tekst od prije, ne, osim što je se tu i tamo naziralo što sam ja htio reći, ali drugo, to je bio neki sasvim drugi tekst. Ali to je bilo, dakle, neko pragmatično, dragocjeno iskustvo za to. Ja to pokušavam danas na neki način posredovati svojim studentima tamo, ali to je premalo je vremena i zapravo, mislim, praktični aspekt toga, pa mi se vidimo 8 puta u semestru. Za tih 8 puta u semestru, znaš, mislim, ok, oni koji su stvarno zainteresirani mogu nešto izvući, ne, ali mislim da zapravo najveći dio bi trebao ipak proći kroz neku praksu, a ta praksa kod njih onda izgleda tako da ih pozovu na radio i da se tamo carekaju, da ih ne nauče kako pročitati vijesti na radio i tako dalje i tako dalje. To vidimo i na već i kod profesionalnih voditelja radijskih danas i televizijskih, da ne govorim. Ne. Tako da mislim da je to bilo prije svega škola, a s tim da je to bio i neopterećeniji i hrabriji dio novinarstva. Dakle, sve ono što se velike, prave novine nisu usudile, omladinske novine su često ulazile u to, po cijenu toga da budu zabranjene, po cijenu toga da bude smijenjena cijela redakcija. Cenzurirane možda. Je li bilo takvih slučajeva, nekakvih možda cenzura ili sudara sa ipak u ono vrijeme? Pa bilo je, kako ne, bilo je Ivica Buljan, koji je sad radio u Jutarnjem listu, je bio neko vrijeme glavni urednik negdje u drugoj polovici 80. godina, glavni urednik Studentskog lista. Svaki drugi broj je bio zabranjen, ali kako bi bio zabranjen? Dakle, i to je isto bilo na koji način se gledalo kroz prsta. Ne? Tako da puste da klopoteri izađu van i prodaju cijelo popodne. I onda drugo jutro se sastane omladinska organizacija i dignu frku oko toga i zabrane broj. Međutim, druga polovica 80. godina je i više ne smjenjuju Buljana. I Buljan ostane skoro do kraja svog mandata, ostane glavni urednik novina, a da mu svaki drugi broj se vrši, kako smo tada govorili, u buksi. Dakle, svaki drugi broj, ovi povuku iz prodaje nema, ne, ali povuku nakon što su već kolpoteri rasprodali, ne znam, 10.000 primjeraka, ne. Tako da zapravo ta cenzura je bila hinjana cenzura. Zato što su postojali, i sad postoje takve institucije slične, pandani tim institucijama iz tog vremena, kao što je na primjer bio SUBNOR, Savez antifašističkih boraca. I onda bi oni graktali, čim bi neko nešto problematizirao, onda bi oni graktali. Ne? I onda, hop, omladinci zabranjuju novine. U nekim ranijim fazama su smjenjivali urednike. Znamo kako je bio smijenjen Zoran Frničević, kako je bilo neki drugi urednici u to doba. To je naprosto bio dio te priče, pa čak na neki način dio tog nekog političkog folklora, ako ćemo biti baš iskreni.
Da. Mislim, ja se sjećam toga, ja sam nešto mlađa, što je nažalost naš u tom dobu kad smo svi mladi, tih 3-4 godine što sam ja bila mlađa, ja sam bila premlada, pa me niko nije doživljavao, ali ja sam čitala Polet i to mi je bilo fenomenalno i sjećam se kad je izašla vijest o izlasku časopisa za kulturu i književnost, gdje je bilo opisano, dakle vijest je bila doslovce ovolika u nekim novinama, više se ne sjećam. Ja sam izrezala taj mali, dakle, oglas gdje je pisalo izlazi kvorum, časopis za kulturu mladih, nešto tako. Dakle, ja sam smatrala da je to nešto fantastično, da je to nešto nevjerovatno da se takav jedan časopis pokrene i tako dalje. Dakle, kad je izašao časopis Kvorum, jesi ti od početka bio urednik u tom časopisu? Ko je to pokrenuo? Ovako, dakle, ja sam 83. otišao u vojsku. Nisam više mogao odgađati, to je već bilo diplomirao sam i otišao sam u vojsku. I onda su, prije nego što sam otišao u vojsku, Pero Kvesić je došao i rekao mi daj mi ti neka imena nekih mladih autora, ne, mislim ja ću možda probati pokrenuti neki projekti. I onda je on okupio neke ljude, izlobirao kod tadašnjih političara da se zapravo omogući izlazak jednog broja knjiga mladih autora. Tako je pokrenuta biblioteka Kvorum, dakle koja je prethodila časopisa Kvorum. Ja sam došao kad je taj projekt, to prvo kolo Kvoruma od 12 knjiga bilo pred izlaskom, još sam uspio pisati čak i neke pogovore za neke od tih knjiga, sudjelovati u njihovoj promociji i tako dalje. I dakle, moja prva stvar je bila to, ok, dakle, mi objavimo tu knjige mladih autora, ne, međutim, treba ćemo objaviti sljedeće kolo, kako ćemo doći do tih mladih autora, ajmo pokrenuti časopis. Uglavnom se silna frka digla oko toga da mislim da časopis nema snage, da nema smisla raditi taj časopis, onda su htjeli, političari su htjeli ubaciti časopis kao podistak Poleta. Neko vrijeme smo objavili čak i neke brojeve koji su se zvali Poletura tada, ne, to su bili kao... Kako su se zvali? Poletura, Poletova literatura, ne, znaš. Međutim, onda smo se u jednom momentu dosjetili i rekli smo, ok, dobili smo lovu za sljedeće kolo biblioteke, ne. Ajmo mi objaviti 3 takozvana nulta broja časopisa, ne, eksperimentalno, ne, da vidimo da li možemo raditi časopis i objaviti 3 knjige manje. Dakle, novac je otprilike isti. I mislim da je od početka je zapravo bilo ono kao aj ti si predložio da radimo taj časopis, pa ti radi taj časopis, ne, ti budi operativni urednik. Nisam bio uopće glavni urednik. Ja sam glavni urednik Kvoruma postao pod kraj. Kraj, da. Bio je Pero, znam da je bio Pero Kvesić. Ne, Pero je bio samo urednik prvog kola biblioteke. Knjiga. Pero se odmah povukao, nije on uopće bio. Vlaho Bogišić je bio urednik tada kad je krenulo Kvorum, ne? Je glavni urednik edicije Kvorum, pa unutar toga, dakle, kako su to bili nulti brojevi, to je bio samo dio te edicije. Ne? I onda smo počeli tako, ne, onda sam ja počeo tu raditi na svoju ruku, pa je Vlaho otišao u vojsku, a i dalje je bio formalno glavni urednik i tako smo radili to, počeli prije svega smo počeli raditi tako da napravimo neki poliperspektivni multimedijalni časopis koji je orijentiran na druge umjetničke prakse. Ti si spomenula samo neke kao što su strip, film, video produkcija tada koja je u nekom usponu, naravno i dakle standardne kazališne prakse kao što je ne znam kazalište, eksperimentalno kazalište, performance, grafiti i tako dalje. Da, grafiti su zanimljivi. Ali imali smo jedan o grafitima, da. Da. A što sam htjela reći, te zapravo biblioteka Kvorum, ja se sjećam da je u tom nekom prvom kolu objavljivao, na primjer, Edo Budiša. Da, u prvom kolu je objavio, Klub pušača Lula. Klub pušača Lula, što je bio odličan roman, pa Stanislav Habijan, ne,
isto sa onim Nemogućom varijantom. nemogućom varijantom i tako dalje, da. Da, to je bilo, mislim, ja se sjećam da je meni to bilo izuzetno inspirativno kao eto naš mladoj, tada još studentici. Da. Znaš koji je bio marketinški slogan za biblioteku Quorum? Ne. Čitajte klasike prije nego što to postanu. To postanu, a da, znam. Da je tako. Dakle, neki su danas stvarno klasici. Da, neki su klasici, možemo reći. Edo Budiša mi je bio jedan izuzetno zanimljiv, međutim on je nažalost umro vrlo mlad, nešto je, ne znam šta se s njim dogodilo. Ne znam da li si ga poznavao, ali on je meni Jesam. Mi smo se družili prije Quoruma, ja sam objavljivao njegove, ja sam uređivao neko vrijeme književnost u pitanjima, koje je Kvesić bio glavni urednik, ja sam imao tamo isto neku rubriku književnosti i onda sam uređivao to prije što sam otišao u vojsku i objavljivao sam tamo jedine priče, da, i tako smo se susretali, viđali i tako dalje. Nažalost, mislim, on je umro nakon što je izašlo to prvo kolo i nakon što je napravljena prva neka zagrebačka promocija. Ja sam saznao da je umro tako što sam bio u vlaku za Beogradski sajam knjiga zajedno sa Perom Kvesićem. Još nekim je u jednom trenutku došao Kvesić i rekao umro je Edo Budiša. I to je to. Da. Ne, to je bilo baš velika. Ja sam se kasnije, evo sad nedavno čak ponovno, ja sam ono vrijeme bila tamo negdje, ali sam bila premala pa me niko nije od vas doživljavao, ali sa Stanislavom Habjanom sam se srela, zna Dejan, prije nekoliko godina, pa smo razgovarali opet o Edi Budiši, o tim vremenima. I tako, to je velika šteta za jednog i tako izuzetno talentiranog. Da, definitivno. Što je bio Edo. Da, za života objavio prije toga još samo jednu knjigu koja se zvala Lijepe priče i to je to. Ne? Da. Reci kakva je sad sudbina Quoruma, jer Quorum zapravo se ugasio definitivno? Quorum više ne izlazi, ne, dakle bili su neki problemi oko, zapravo ministarstvo je prestalo financirati Quorum i tako je nakon 33 godine prestao. Da. Mislim što je bilo glasilo kojeg smo svi, mi smo odrastali na tom Quorumu i na neki način. I mi. Evo ga. Ali mislim, gledaj, ti samo kažeš kako si izrazila taj članak iz novina i to ti se govori o tome kakav je status i kakva je važnost književnosti bila tada, kakva je danas. Danas takvu vijest ne bi niko ni objavio. Da. Danas su drugčija vremena, to je istina. Danas su drugčija. Onda je bio, onda je taj Quorum koji izašao je bila neka stvarno nama vrlo važna stvar. Danas jesu neka druga vremena, naravno. Vezano uz to, htio sam te pitati, jesi razmišljao, gledao sam časopise, recimo Tema, mogu se čitati neki stari brojevi online. Jesi razmišljao o tome da se zapravo i cijeli časopis isto tako i novi brojevi mogu nabavljati nekakvom online pretplatom? Ovako, za sad, dakle, kako naravno nemamo dovoljno para, pa onda radimo to tako da su dostupne PDF varijante. Svi novi brojevi su dostupni, ne. Sad neki stari brojevi, to je mali problem, ne. Dakle, ja sad to rješavam tako da sud ima copyright i tako dalje. Nekad ovim starim brojevima, znaš, mi bi dobili neki prijevod, ne, i ne bismo se previše zamarali. Ja sad tražim za svaki prijevod tražim copyright, odnosno tražim, neki put nešto sitno platimo, kako nema love, neki put nam uglavnom daju da objavimo te tekstove, dakle neke priče ili pjesme, i onda to stavljamo u taj digitalnoj varijanti. Međutim, za ove stare brojeve mislim da je samo problematično baš zbog toga što nam može neko sjesti i reći. A druga stvar, mislim, to bi
zahtijevalo i neko financiranje, neku lovu, znaš, koju mi krpamo. Pa pazi, naš godišnji budžet je 70.000 kuna. Papir je poskupio od prošlog ljeta između 60 i 200%. I sad mi zapravo s tim trebamo realizirati istu količinu materijala kao prošle godine. Dakle, zamislite kako je to moguće. Da, a sad još pogotovo s ovim svim poskupljenjima. Da. Je li ima netko još nekih pitanja? Djevojke, Hana, Marina? Ako nema niko, ja ću pročitati jednu pjesmu koja meni se jako svidjela, ali mislim ima ih više, nije to ovo jedina, naravno. A pjesma je iz tvoje ove posljednje zbirke Cetinski rukopisi i po mom mišljenju dosta je nostalgična, iako je ta zbirka u njoj više prevladava, ja bih rekla, ironija i sarkazam, za razliku od one sarajevske koja je baš nostalgična. Međutim, kako smo Da, sarajevska je malo više opterećena teškim temama, nego ova je nekako ležernija, ta nekako, da, recimo da se možda više zabavljao pišući tu. Cetinske rukopise. Da, ali velim kako smo mi svi skloni tom saudadu i mi ne možemo bez toga, pa onda... Da, vidim, čim sam pristao da razgovor sa Portugalcima, gotovo, ne, to moram završiti u... Da, ne, mi smo obećali inače neki prijevod, a sad već postoje neki pregovori da se pokuša napraviti jedna antologija hrvatskog pjesništva, dakle na portugalskom, da će to, već smo našli nekog izdavača, dakle postoji, dakle projekat je u nekoj fazi gdje bismo trebali već ići prema toj realizaciji, tako da onda, eto, zbog toga nisam ja obećala nešto u prazno, nego eto, onda ćemo i uvrstiti neke tvoje pjesme, naravno. Evo, ja ću pročitati pjesmu koja se zove Banalno bljedo. Vrijeme te u počecima tvojim gura u veću brzinu, u veliki skok, onda te sustiže, napokon gazi prvi put, gazi drugi put, ustaješ, otreseš prašinu i više nema izbora, jer eto, već hitro kopniš u sebi od nezadovoljstva, banalnog i odasud, baš sve kao da je nakrivo, i znanje i posao i ljubavi i djeca, dok hiniš radost u obrazima i lutka si u izlogu velike prodavaonice, svega a ničega, moraš se suočiti i otvoriti oči i vidjeti kako se život rasporedio sada i unatrag. Nije li sve pogrešno na prijeđenu putu? Ne izgleda li sad kao da ništa nije bilo kako treba, kao da sve procjene bile su pogrešne? Možda i zato što sam tek sad pogled zaista okrenuo k sebi. Možda zato što je tok nedavnih događanja stvari stjerao na čistac i sve je nepopravljivo nedovršeno kao veliki građevinski projekti od 90-ih na ovamo. I eto ga, sad se tusti nespokoj prvi put u životu rastvorio do neslučajnih razmjera, nespokoj od kojega se ne spava, od kojega se budi usred najdubljeg sna, obliven znojem sa snovima koji lede krv i druge tekućine, od kojega eksplodira svijest da baš sada, da, krajnji je čas kada treba povući kočnicu i reći si, kriknuti u lice, stvarno i uzrcalno, dosta je bilo. Nedovršene stvari zauvijek su nedovršene. Tko si ti da dovršavaš, kad ni veliki mejštri svi u hulja, sjetimo li se Frica, nikada ništa ne dovršavaju, kad hologramski život uživa u hladu Hitchcocka, kad ludo svijeta gradi vječni Gaudi tebi u mravljim nizinama, ostaje samo uloga male nevolje u gustoj šumi nedaća, u kojoj Tino vapaj za rakijom više ne vodi u poeziju, jer ona također više ne treba, jer gluho je doba već u nama bulji u lažne mire, bez sklada i bez smiraja. Evo. Hvala. To je pjesma koju sam ja izdvojila. Ako želiš, možeš ti pročitati još nešto, ako ne... Slušaj, Tanja, reci. Meni puno draže kad ti čitaš, jer su mi te pjesme onda nove. Znaš, ja
to sam već čitao. Ne, Znaš šta, svako čitanje je neka nova perspektiva. Meni je bilo zanimljivo, ja sam pročitala jednu pjesmu, kad imali smo susret naravno i sa Mičanovićem, i onda sam pročitala jednu njegovu pjesmu koju sam prevela na portugalski. I on je slušao ritam te pjesme i rekao je, ti si to pročitala na portugalskom onako kako bi ja to pročitala na hrvatskom, istim ritmom recimo, a neki drugi čitaju nekim drugim ritmom. Dakle, evo, ima raznih čitanja. Da. Mislim, meni se čini da je tvoje čitanje dosta blisko mom čitanju, dakle tu nije, ali naprosto drugačije zvuči, to dolazi neki drugi glas to govori, ne? Hana, gdje ste vi? U Hrvatskoj ili na sjeveru? Na sjeveru. Na sjeveru sam, da. I bit ću još neko vrijeme, tek nakon ljeta ću doći. Aha, dobro. Da. Obećavam da ću odgovoriti na mail koji mi stoji neodgovoren već jako dugo, ali sam toliko rasut, to zna Tanja. Tanja se meni žali na svoju rasutost, onda se ja žalim na svoju i tako to ide. Nije, nema veze. Nego evo, mislim, možda imam pitanje, ali ne o poeziji, nego ovako prizemnije. Sad ste rekli da ponekad za temu dobijete prava besplatno. Mislim da vam autori dopuste da nekad je Da, često, da. Aha, ok. Kako je to? Mislim, to je moguće, jer ja sad ne znam je li vlasnik prava sam autor ili izdavačka kuća koja je to objavila u originalu? To je različito. Ovisi o tim ugovorima međusobnih autora i izdavača. Ne? Dakle, puno je lakše raditi s autorima, naravno, ne. A čak i s izdavačima nije takav problem je s agentima. Dakle, oni autori koji imaju agente, ne, koji zastupaju njihova prava, tu ne možete dobiti nikad ništa besplatno. Ne? Da. Da, još bi autori, mislim, to imamo primjer sa našim autorima kad radimo antologije portugalskih poezije, portugalske ili priče. Ako direktno s autorom kontaktiramo, oni nam obično 1-2 priče koje mi objavljujemo jednostavno prepuste prava. A kad god se radi o nekakvim agentima ili izdavačima, oni uvijek traže neku naknadu, evo. Da. Pa ne, tako smo mi, kažem, u većini slučajeva uspijemo dobiti to, osim, dakle, od nekih autora koji su freelanceri pa onda zapravo žive od toga i važno je da dobiju 20 eura ili 30 eura. Ili kad nam sjednu agenti, mislim to nema. Mi sad imamo neki tekst Anne Carson i dakle oni su tražili 100 eura, mi smo platili 100 eura jer inače nema ništa, a stalo nam je do tog teksta. Tako stvari funkcioniraju. Ne, ali većina autora, mislim pogotovo recimo većina autora sa ovih balkanskih prostora, tu nema nikakvih problema jer tu nema agenata uglavnom i nema dakle tih nekih ljudi koji bi nam seli za vrat da objavljamo, tako da dobijemo dopuštenje od autora, ali i od stranih autora. Mislim, ja sam cijeli niz francuskih autora objavio tako što su oni zapravo dali suglasnost da se smije objaviti. Ne? Da. Ja sad nailazim na tu poteškoću, kontaktiram velike izdavačke kuće u Italiji, pa jednostavno nitko ne reagira. A ja sad ne znam je li to zato što ne znam zašto. Mislim, njima uvijek treba 100 godina, to je jasno. I oni čak neki šalju onaj automatski mail, zbog velikog broja upita nama treba toliko i toliko mjeseci. Ali možda ovisi o tome što vi od njih tražite. Tražite li neku zbirku pjesama ili tražite neki bestseller? Pa da, za bestseller nam se odmah jave. Neće vam se javiti to kad tražite kad hoćete objaviti 3 pjesme ili kad želite to vam se ne javi, jer njima to nije zanimljivo, tu nema novca. Ne? Ali kad kupite neki bestseller, kad ste zainteresirani za kupovanje nekog bestsellera, onda će vam se naravno javiti odmah, prije nego što ste poslali svoj mail, već dobite odgovor. onda najbolje kontaktirati autora, a ne njegovog izdavača. Da, osim kad vas autor, ali mislim i to je jednostavnije ako ide preko autora, zato što onda autor može reći daj, mislim ja sam zainteresiran da mi to izađe
na tom jeziku, nemam pojma. Ne. Tako da, mislim da je to ok. Mislim da se preko autora nekako lakše dobro. Problem je, dakle, sa autorima s kojima nije moguće uopće komunicirati, jer je brana koja se zove agent ispred i on ne dopušta, dakle, sva komunikacija ide preko njega. Imam takvi slučaj. Da. Mislim, ja ne objavljam, barem ne objavljam često neke bestsellere, ili ja sam svjestan toga da smo mi na prostoru koji bestsellere objavljaju 300 primjeraka, pa onda mislim to smiješno je se natjecati za bestsellere i davati velike pare. Često, i ja sam često u situaciji da moram lagati da ću objaviti veću tiražu nego što objavljujem. Jer neće niko razgovarati s vama, kažete da ćete objaviti nešto 500 primjeraka. Da, moramo svi uvijek reći, tako mi Portugalcima svima govorimo da ćemo mi objaviti to najmanje 1000 primjeraka, a kolika će doista biti naklada, ne znam. A šta bi rad? Mislim, znaš nemaš ih gdje plasirati, mi nemamo dovoljno prodajnih mjesta. Pa mislim, ljudi, u centru Beograda na 2 kvadratna kilometra ima više knjižara nego u cijeloj Hrvatskoj. S tim da su neke od tih knjižara doista prave knjižare, a nisu ovi dućani u kojima ja govorim, pa onda prodaju Coca-Colu, cigarete i prezervative, pa imaju poneku knjigu. Mislim, to je tako. To je rezultat, naravno, odnosa prema kulturi općenito, ne status kulture u nekoj toj političkoj sferi, a onda naravno i u potpunom protirivanju kulture iz medija, odnosno mi danas sad već imamo i to, evo ti si objavila i Dejan radite sa Jutarnjim listom, ne, pa sad pokrenuli ti neki prilozi, ne, prvo je onaj Ekspresov, ne, Best Book, pa je sad taj svijet kulture i tako dalje. Teško da to, dakle, većina ljudi kupi i dalje nedjeljom samo Jutarnji list, barem taj broj ljudi koji kupuje, ne, bez ovoga. A žena na Britancu, na kiosku, ne drži taj vani, nego te drži ispod pulta. Ispod pulta, da, to je meni nevjerovatno. Doći i pitat, imate li to? I ona kaže, da, imam. Dakle, čak i ljudi koji bi to trebali omogućiti, dakle, zainteresirati da se što više prodaje toga, ne, njima to uopće nije interes. Oni to ne drže gore i ne zauzima mjesto. Dobro, možda je to pokazatelj kako je stanje naša kultura ili kakav je položaj kulture. Da, upravo tako. Nešto što se zove svijet kulture, to je odmah zazorno. Nećemo to, apage. Ništa, Hana, moraš biti uporna što se tiče ovih traženja prava. Doći do autora, onda autor može dalje. Ne, kad god se može doći, kad god se može doći do autora, većina autora ipak voli biti objavljena bilo gdje na što više jezika, tako da to nije problem, ali kažem, ove kerberi koji vise ispred autora, ne, to je malo problematično, ne. A ništa, ne znam, držite mi fige svi skupa, pa da ću uspjeti doći do nekoga. Hoćeš, samo budi uporna, doći ćeš. Slala sam službeni upit u tu kuću, veliku i nula, ništa. I našla sam na kraju neku ženu na LinkedInu koja baš piše da radi za tu kuću i da se bavi autorskim pravima. Kao u prodaji autorskih prava ona radi, čak piše prodaja autorskih prava. Pa ima... Ja mislim mjesec dana da se nula, čak ni to, ne, na jednom LinkedInu koji ti cijelo vrijeme govori da, to je za poslovne kontakte, javite se. Da, teško je na taj način, trebaš naći nekog direktni neki kontakt sa autorom, pa onda preko njega eventualno. Mislim, ista stvar je možda i s Portugalcima kad ti pišeš nekim izdavačkim kućama, oni te uopće ne doživljavaju. Ali ako se ja obratim nekoj svojoj prijateljici koja poznaje kak je to u Portugalu, glavnog urednika ili vlasnika, ne znam, Porto, editore ili nečega, onda će mi sutra isti čas odgovoriti ako se ona njemu javi. Mislim, kad je to i poznanstvo i dakle, ali najbolje možda sa autorom ići u kontakt. Direktno s njim, ako odgovori, da. Ma da, jasno. Dobro. Ok. Dobro, ima li još ako nema... Imate li još pitanja? Imate li još pitanja?
Da. Sve smo čuli. Dejan, tebi svjetlo se promijenilo i sad imaš opet jedan specifičan. Da, prvo je bio pjegav sav, od roletne. ali mi pratimo zalazak sunca Na Dejanovom licu, da. Da, sve otkriva. Ako možemo o tome poslije kad prestane snimanje, onda... Može. Dobro, ako više nema niko pitanja, evo ja zahvaljujem ti, Branko, na ovom sudjelovanju u okviru ovih naših predavanja na našim radionicama i bilo nam je stvarno drago i eto, do nekog sljedećeg susreta. Pozdravljam vas sve. Pozdrav svima.
Vozeći se lošom cestom na putu do Koprivnice, ugledam negdje između Carevdara i Velike Mučne, na polju neodređene veličine, u modroj radničkoj bluzi moju majku, u velikim gumenim crnim čizmama, na slabim nogama. Zakočim, zaljuljam, stanem sa strane, svirnem i otvorim joj vrata. Otkud ona? Što radi u kišno, sivo, mračno podne 300 ili 400 km od naše kuće? U autu je toplo. Vrti se zagrijani CD i pjeva o prostoru koji pred našim očima umire i nestaje. Majka sjedi pokraj mene i šuti. Ne znam, ne pitam. Vozimo se u autu na opasnoj udaljenosti iznad zemlje, iznad ceste, iznad nas samih. Pjevač ne napušta zavičaj, ne mijenja registre i teme. Majka sjedi pokraj mene i šuti. Muškarci i žene hodaju parovima po smrznutom polju i vuku noge po mokroj travi, pognuti glava s drvenom košarom u ruci. Što traže? Puževe ili žele zatući rovce? Traže li jestive gljive poslije kiše? Majka sjedi pokraj mene i šuti. Prate me hladnoća i kao olupine nekoga propalog života parkirani auti pored puta. Stani, kaže majka. Posloni se moju ruku na mjenjaču. Izađe. Spusti se do tih ljudi koji hodaju parovima po smrznutom polju i vuku noge po mokroj travi, pognuti glava s drvenom košarom u ruci. Tema, kažem, djeci. Tema ponekad dođe sama, iznenada. Ne treba se čuditi, ispitivati je, nego zgrabite je na putu između Carevdara i Velike Mučne, dok na sebi ima modru bluzu i velike crne čizme na slabim nogama. Pišite, kažem, kako ste sreli svoju majku na nepoznatom mjestu i već će se dogoditi nešto. Povezite je dio puta sa sobom. Ako šuti, šutite i vi. Pustite neki CD i zviždite napjev koji volite. Kad vam kaže stani, vi stanite i otvorite vrata. Nemojte puno žaliti. Ona će se već snaći na putu do polja, do Koprivnice. Rano je da im kažem da što god oni učinili, tema će sjesti pored njih i već na prvo pitanje, bili to puževi ili gljive, hrana ili smrt, rovci, ona će ne govoreći ništa ustati i zauvijek ih napustiti.